tiyo. Doon nga bangatan. Agaramid mo na lang tiyo, ti pampagod vibes nga video para kanya yung nakakaanak ka. Nga adatidara na nga rod nga bugoong na niya. Kumusta kayo amin kakanakan? Amok, dahil ito yung lockdown tayo nga rod takta. Naka-quarantine tayo amin kat. Dakkel nga tulong ti bugoong kinya tayo nga Ilocano ta basta dati bugoong mabiyag tayo nga Ilocano nga rod iso nga na nahaluanan ti bugoong dagiti dardara tayo nga rod ni Ilocano na. Ket kablaawon kayo man nga rod amin kakanakan ay na lumabalin na nga i-wash out kayo amin talaga nga kakaanak nga agpapa-watch out nga dito nga channel ko dito YouTube. Nagadumat nga tagpapa-watch out. Iso nga pinapanunod ko lang i-watch out ko lang ti bawat bayan. Kas dyan nga rod pa-watch out nga rod amin dita Pangasinan, dita La Union, nagadatag buy dita Isabela, Aurora, dagita nyapay Tarlac, Adamo, dita Cavite mabasbasa madagita Bagyo hanga paudi. Pati dita Sultan Kudarat, dita Mindanao. Nagadugayan ti dara na nga bugong dita agbuybuya kina Antiyo. Nya pay bada kita arata Abra, Adamat dita, Itabigan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Ngarod. Kadamat dito na dumaduma nga lugar tayo pa dito halangay dito Luzon nga rod, Itamat Davao, Adamat agpapa-watch out. Ay Diyos mio marimar, dita Batangas, Adamat dita Manila. Ang syempre, Adamat ikakanakan ni Antiyo dita nga rod Hong Kong, ita Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, aminan nga Southeast Asia. Adamat agpapa-watch out syempre dito Saudi Arabia, United Arab Emirates, batita UAE, adamat dita, nagaduta ka ng pwede syempre dita Amerika, dita Hawaii, California, ita San Diego, ay na nagsayot ng tiyong agpapa-watch out. Adamat agpapa-watch out nga dito Europe, ito Italy, ito Spain, nagadagbiboy ka nantiyo dito London. Adamat agpapa-watch out ito London, adamat agpapa-watch out ito Greece, adamat basbasak na kita, mabasbasak amin nga message show, kan comments yung ang aray ko, katil muna, titorkak, agore man. Ay, titorkak ko na isalat. Pasensyan kakanakan. Kat ay na, maragragsakan ng tiyo, nagadumang araw ang papa-watch out. Kang kumama-watch out, amin nga ro, dumabalin. Watch out kay amin na dito'y lubong. Amin nga dadara na nga bugong dito'y lubong. Watch out kinyan, yun, nadaman kakanaka dita Pluto, kan Mars, Jupiter, Neptune, amin. Nadaman agjajan dita araw, init, kan bulan. I-watch out kay amin. Basta agbibuya kay kinanti nga maragragsakan ko na yun. Ayun na, nagsiswerte. Nagito yung kakaanak nga dati antida nga. Agpaparagsak kinyada. My God. Makuha kayong tupi dita. Magsipang ulang kayong tupi no kuha ay na apo. At subscribe kayo nga raw. Baka kayo pa nga nakasubscribe. My God. Nagpintas timod na nanti tatay na maragragsakan akat. Nagadugamin agbuy-buya kina antiyo. Ma-first pressure at tuloy. Nga agaramit ti video. Kadang ko mga nga masama ka na nayon. Agaramit ti video. Ay naabo. Nagdakot ti pressure kina antiyo. Tatta nga video. Napanunod ko nga. Kung nga rin tanood nga video. Baka nyo pa nga nabuya. Agbuya kayo. Subaybay nyo. Dagita video. Kami nga ipupos ko. Ay na maumak kinyayo. Subaybayan nyo. Subaybayan. Kasya gaya. Tapno mga kwayo, masubaybayan yung arod ko na man, nagadum ang subaybay daytan. Kat dahiti sumarunong nga video, ngaramid tayo nga arod nga kuna, nga tawagan tayo nga arod dahito DSWD nga arod. No pudpud, no malang dagita nararamid na malang dagita interview nga trabaho da niya. Kat tawagan tayo nga arod dahito DSWD nga nag-interview dita barangay mi, tadamaga man no, naaramid na malang dagita trabaho da, pakatila-tila ikan dagamin dita ayuda. Mauma kinyada. Iso nga, natural nga tawagan tayo nga madamag tayo no, agpaypayso no, nag-interview da, interview mo't iso da. Alam nga madi nga mabalin. Interview tayo nga taida, tatno maamuan tayo no, nasaya at malang dagita pa nagwarwaras dati kwarta nga rod nga ayuda dita ti luglugar mi. Nya, tawagan tayo nga rod dito ay DSWD nya.
kadida nga saguton. Hello? Hello, madam? Madam, hello? Da kayo kadiya na dyan nag-interview dita barangay mi di na minsan nga Domingo? Dita barangay Banglo, madam. Dita Pangasinan. Wan, ni bangat da itoy. Dita barangay Banglo. Siya ni bangat, Wen, kasla nga isal-salumi na nga rod, madam, tinagang ko. Dita iti barangay mi. Tanabanglo da ita nga barangay mi. Tapos ay ka na bangat. Joke lang, madam. Madam, mabaling kayo kadimat nga ma-interview. Bali, adalaan ti kwa, madam, ti idamag ko basit kinya yung idamdamag mo. Adag iti kwa, kakabagyak kakada kakaanak ka nga. Kaya dang ipaydamag kinya yung madam. No, mabaling nga ma-interview kayo. Mabaling ka din nga ma-interview kayo, madam. Madam, nga para ayuda dayto niya. Awan ti maitad nga kwarta kinya dayto nga interview nga. No, mapagbigyan dak, madam, kidi mabalin. Nasaya ata, maamuan mi dagiti damdamag mi nga rod nga mi nga matartarusan nga mi nga ammo nga kwaa nga madamdamag daytoy about daytoy nga ayuda nga ited yung nga rod daytoy nga madam ti damdamo nga damag kuman kinyayo mabalin ka di nga madamag no mano ti eksakto nga budget nga naited kinyayo nagapon na gami dayta budget madam gobyerno dayta nang ited da budget nga iwaras tayo ti tattao madam ay kidi no gobyerno dayta madam kidi nagapumala ang dagita kwarta nga ro ti tattao nga kasla kinyak madam OFW akat agpadpadala paw iti kwarta dagita remit mi nga kwarta may isa nga ro dayta nagapon na dayta nga kwarta mabalin ka di madam kasi kati kadagitoy trabahante diti Pilipinas madam nga agbaybayad iti tax kidi kwarta amin nga ron amin dayta nga ipadpadawa yun no nagapo gobyerno dayta nga kwarta nga itedyo ay kaday ti madam damag metla katamot siguro nga dakas nga agdamag niya no kasi nga ron nga banag kat kwa syempre importante kat na naalis to tayo nalinis ti trabaho tayo ta kasi nga rod ado nga rod iti mangmangye nga reklamo dagiti kwa dagiti kakaruba tayo kasjay kat ay awan mat problema kinyak madam no kwa basta ti kayat kulaan kat ti maikan tayo nga talaga iti ayuda dagiti talaga agiti talaga kakaasi nga rod niya iso nga tayo ti nga rod iso nga nadamag ko kat madam mabalin mat ka di nga madamag no kwa no nagalalaan nyo dayta listaan niyo dagita interviewen niyo mabalin ka di nga madamag no nagalalaan nyo dayta listaan madam maammo man madam gamin at dati kakaruba nga agibagbaga ngay kat kagkabagyan mo lang kano dagijay kwa nagilista ti inlilistada madik ammo madam awan ammo dita nangagkulaon bagadalaon niya agkadayjay nga rod tapos madam ada kano ti kwa ada kano ti babalay nga hanyo kano nga makita kasla invisible mot kano dagijay babalay ti dado madam win hanyo kano mga na-interview ida kakakaasi damot kano nilaglag pasan yung mot kano dagita balay da kasla mo kano awan tinay patugkal nga balay di tayo ayan ti balay da kat win invisible mot kano hanyo kano nga makita nilagpasan nyo kano madam kung umamambing damot o mapapan kan may sapay madam dagi jay na ikan nyo iti ayuda madam amuyo ka din lang yapan ang dadagi jay kwarta ang intedyo win madam tagdati nang ibagakin niya ngay kat aji ka na ikan nyo ngay ko yung pupuunan damot ka no iti bingo win madam pinanggagatang da ka no ti ilako da nga bibing kakadakwa dita win imbis na pangtulong ko nag ada pinagpariban madam ay na ada pinagpapustiso madam we napanda nga dagos si dentista uray nakarikot dagitan dentista kat napandalatta dapat amuyo madam dagita mapana no naited yung kwartan madam ko dapat ada ti follow up interview no napanan na dagita nga kwarta win madam ay na win agita kakaruba mi madam dagita na ikan nyo kita kwarta ka nga na itutid yung ngay ko iso ka no ti inusab da nga pinagpatak-patak da taagi inom da nga rod madam nga
nakalumuwi, nag-iimas nga ron ti pulutan da madam, edi nakichat da kinya ko, nakita da kita pulutan da, pupus da. Ang kakaimas! Lagayan ka na, adam, agayin ka na itad ng ayuda kinya da, amuyo ka ni Dayjay madam. Ay na, uwin! Nya kayo matan madam, nagmayat kayo nga, ay na. Kuno, kasta ko madam akat, kwa maamuan nyo kumaamot, dagita nga banbanag mo. Tani ko, ay na. Handa mga usaran itinasaya, dagita in interview nga kwarta. Ay na, Diyos ko. Panggatang damati sigarilyo kada kwada madam, bisyo da. Ay na. Dapat nga kasta madam niya. Win, oray siyak madam. Oray si kami madam nga oray hang kami nga maikan ti ayuda, basta maikan da kita kakaasi. Nagadungarod ka no matipay-pay so nga kakaasi madam nga awan di listaan. Ay bagadamat ka no nga dati abroad da ngay kat. Madam marigriga mo ti biyag mi dito'y abroad. Umay ka dito'y oray si kayo ti agkuskus ti kasilyas madam. Oray mapadasan nyo ti kwa. Agkir-kir ti inodoro. Ay na. Sud-sudo nyo da tatabal, madam. Anay pulpula dita in inodoro. Ita maamo me. Duray hero, duray ita bubong, madam. Ipais-is ti amaamo me, madam. Mang kami nga makapangpangan nga kwa, ti nasaya at dito. Ay na apo, madam, no. Ibagayo nga nyo nga ikanti ayo da diti OFW na nga. Kakakaasi ti biyag mi dito, madam. Diyos mio. Dahil barkada ka, madam. Agis-is-is iti tawa, madam. Ara niya da 178 floor. Nakanga to, madam, awang petalina ko. Ingalo lang di amo na di tenged na, madam. Nga kwa talo barbarang maikaglis ka, masipaw da isuna. Isungay ni kanda ti tali di tenged na. Tapno kwa mais-is na laang day tatawa di ta entikwada. Balay da apartment da. Nagriga ti biyag dito'y, madam. Amuyo ka de, day tamada, nga mapaspasamag ti OFW tayo dito. Awan mat, ay na madam, adamat ti virus mi dito. Baka nyo nga amo. Hang kami mga makatrabaho nga nasaya at madam. Baka di yung nga amo madam, nagadupay ti kwa. Agjadan dita aid agency, nga nakakulong da dita ta. Kaya dangod agawi din ta na maltrato da iti amo da. Arta da agency awang nga pulos ti trabaho da madam handa pa makaawid awan ti mang tulong kinyada. Tapos ibagada nga nga maikan dagiti dati OFW na. Ay, maday. Agbibinakil tayo na madam no kasta ti ibagada nga talaga. Handa nga mabalin nga ikwa. Ibagada ide. Hero kami nga OFW, madam. Tada nagaduti ipaw-paw, may kwarta, remittance, isumang bibiyag, ti may sa dita Pilipinas. Tata, ayan na nga, dagito'y hero nga ibagbagadan. Handa mo nga tulungan ng tagaputaadda kami dito'y abroad, balasiw ti tao. Ay, made nga talaga. Sige nga Roden, madam. Nya. Tawagan kayong tumanan, madam, no, kwa, ipalo up interview kayo, no, kwa, no, makita tayo lang, day nga, kwa, resulta da kita, nadamag ko kinyayo, kapag pasensyaan yun, madam, ta na-interview kayo, tagamin, arati kayo listaak, dito yung listaak na interview dito, nagadugamin ti itaw-tawaga, madam. Wing, kataw-tawag ko, day takaroba may nga chismosa, dagita tinataw-tawaga, madam, dagita babairo, dagita, nya pay nalaing umutang ang agbaybaya lagi ta tinataw-tawaga madam ko ni may sa kayo magilista ak madam nga natawagan ko pasensya ay na. Sige nga Rod madam 1 bye. Okay, day tanga Rod ay na panag-interview ko day tanga nag-interview dita barangay may. Sikaw magamin ka kanakan. Tilay bagbaga nga kwa nga tawagan ti DSWD anti kung na yung tumagamin. Kini tayo natawagan tayo kat sa kayo ko manaparagsa kayo ore basit nya kat kuna matingayo ti ayat lang nanti mang paragsa mang ikat stress kan problema yung nga ron nya nga inaldaw
Katsapila ko man, lipatan ti ag-subscribe. Ag-subscribe kayo, i-share yun dahil ito video na antiyo. Hanyo nga i-download tapos i-re-upload yun dito Facebook yo. Ay na, sakta agrig-rigat nga gararamin ti video tapos i-download yung i-re-upload dito ang page yun dito Facebook. Tatno umado ti followers yo. Salpit kayo, makarumukam kayo talaga kung naktumagamin. Sige nga rodan kakanakan. Thank you man, ti panagbuyo yung kinanti yun sa pila ko man, naparanyag ko. Iti bibiyag yung tatangal daw. Ay na. Sige nga, Rod. Bye.